Ndi Umutaliyani ariko maze imyaka isaga 20 mba muri Zambia. Rero kuba ku nshuro ya mbere shampiyona y'isi y'amagare yari igiye kubera ku mugabane wa Afurika mu myaka 103 imaze iba, twatekereje ko ari umwanya mwiza wo kuba twaza hano dutwaye amagare yacu kuko turabikunda cyane. Ku itariki ya 21 z'ukwezi gushize kwa munani nibwo Mateo n'umuryango we bafashe urugendo ruturuka i Kazama muri Zambia ruza mu Rwanda. Bakoresheje iminsi 25 ngo bagere mu Rwanda. Ku ruhande rwa Mateo, si ubwa mbere agerageza gukora umwitozo nk'uyu. Gusa avuga ko bagitangira nabo bari bafite impungenge ko bitazakunda, gusa barabishoboye. Si ubwa mbere kuri njye ngerageje gukora ibintu nk'ibi kuko muri 2012 nabwo narabikoze nturuka i Lusaka muri Zambia ngera mu Bwongereza. Kuko nari ndi kumwe n'abana banjye, twagize urugendo rw'ibirometero bisaga 1500. Abana baradutunguye cyane kuko dutangira twumvaga ku munsi twajya dukora hagati y'ibirometero 30 na 40, gusa hari aho twagiye turenza dukora 60 ndetse n'100. Barabikunze cyane. Nk'umukobwa wanjye muto utaragera ku myaka 9 yarabikunze cyane. Hano mu Rwanda narahakunze cyane kandi nakunze n'ukuntu iyi shampiyona yateguwe. Uyu muryango w'abantu 9 ugaragaza urukundo rudasanzwe rwo gukora imikino ya siporo itandukanye, cyane ko bamwe muri bo bavuga ko nubwo bakunda gutwara igare hari n'indi mikino bakunda. Nashimishijwe n'ukuntu uyu mukino w'amagare uri guhinduka ikimenyetso cy'ubucuti mu bantu no mu bantu. Icyo nifuriza abana banjye ni uko bakora ibintu byose babikunze, byaba ari ugutwara igare cyangwa ibindi byose, tuzabashyigikira. Naje mu Rwanda nkoresheje igare. Tuhagera ku wa mbere. Ntabwo byari byoroshye, gusa byari byiza, narabikunze. Muri iyi shampiyona naje gufana uwitwa Pokacha, kandi nanjye izindi siporo zose nkora zidakunze nakora iyo gutwara igare by'umwihariko.